intsinzi y'ikinyoma. Tandukana n'ikinyoma. Nk'ibisanzwe ibyebe kubigwisha biragora, ndetse mu mvugo iziguye reka nivugira ngo ntibiba byoroshye. Iyo havuzwe ijambo ikihebe, buri umwe muri twe hari izina ry'umwe mu byihebe byabayeho ku isi dutuye rihita ricengera muri we. Gusa umugabane munini ndetse nanjye ndimo duhita duhuriza ku izina rimwe, Osama bin Laden. Tukibaza byinshi kuri we, imivukire ye, imikurire ye, ndetse cyane tukibaza byinshi ku ngusho ye, urupfu rwe ndetse n'uwamwishe. Gusa wowe wahisemo kunkurikirana kuri uyu munsi, ndagira ngo nkumare amatsiko nkwibwirire byinshi kuri operasiyo y'igitangaza, operasiyo yiswe Neptune speo. Ni operasiyo yakozwe n'ingabo za Amerika, ari nayo yasize Osama bin Laden yishwe. Iki ni ikiganiro intsinzi y'ikinyoma. Nyemereye nyumve kuri uyu mwanya maze nkuvire imuzi n'umuzingo kuri operasiyo yo kwica Osama bin Laden. Nje ndijive nayitura iki? Uhaye ikaze. Nyuma y'imyaka 13 umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda Osama bin Laden yishwe, abantu ntibarabasha kwiyumvisha uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabigezeho. Nyuma y'igihe kinini bari bamaze bamushakisha. Kuwa 2 Gicurasi mu 2011 nibwo binyuze muri operasiyo yiswe Neptune speo, ikipe y'abasirikare kabuhariwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishe Osama bin Laden nyuma yo kumusanga mu rugo rwe muri Pakistani mu gace kazwi nka Abbottabad. Nubwo iyo operasiyo yasize Osama bin Laden yishwe yatwaye iminota 40 gusa, gutegura uko izagenda no gutoza abazayikora byafashe imyaka itari mike. Mu wa 2007 nibwo inasi z'iki gihugu zamvumbuye izina ry'umwe mu bakoranaga na bin Laden bya hafi mu kumufasha kumugereza ubutumwa ashaka kubugeza no kumuzanira ubwo yohererejwe. Nyuma y'imyaka 3, ni ukuvuga mu wa 2010, nibwo izi nasi zifashishije ikoranabuhanga zabashije kubona ko aya makuru yahererekanwaga afite aho ahuriye n'urugo ruri muri Pakistani mu mujyi wa Abbottabad. Kubura urugo rwari rufite ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gucunga umutekano biri mu byatumye inasi za Amerika zikeka ko haba ariho Osama bin Laden atuye. Nyuma y'igihe bagenzura aka gace neza, mu ntangiriro z'Amata mu wa 2011, Perezida Barack Obama yatanze uruhushya rwa operasiyo, ariko avuga ko igomba gukorwa n'ikipe n'abasirikare kabuhariwe bakinjira muri uru rugo aho kurasa ibisasu bya kirimbuzi, kuko byashoboraga gukira ubuzima bw'abasivile mu kaga kandi bikagorana kumenya niba koko Osama bin Laden yapfuye. Muri iki gihe ikipe izwi nka Team 6 yatangiye imyitozo ikaze yakorerwaga ahantu hakoze neza mu buryo busa neza nk'aho Osama bin Laden yari atuye. Nyuma y'igihe bitoza mu mpera z'Amata mu 2011, iyi ekipe ya Team 6 igizwe n'abasirikare 25 gusa yahagurutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeza mu birindiro by'ingabo za Amerika muri Afghanistan bizwi nka Bagram Airfield, aho bagombaga guhererwa andi mabwiriza abajyana muri Pakistani. Kuwa 29 Mata nibwo Perezida Barack Obama yatanze amabwiriza yo gutangiza operasiyo. Kuwa 1 Gicurasi mu wa 2011, iyo ekipe y'abasirikare yahagurutse muri Afghanistan muri kajugujugu ebyiri zo mu bwoko bwa Sky agakoni 16 Black Hawks berekeza i Abbottabad mu rugo rwa Osama. Nyuma yo kugera muri Pakistani mu gicuku cyo kuwa 2 Gicurasi, ubwo izi ndege ziteguraga kugwa, imwe muri zo yafashwe n'inkongi y'umuriro irashya, ariko nyamara ntihagira umusirikare n'umwe uyikomerekeramo. Ibi byatumye bahindura gahunda uko bari bayipanze, maze indege ya kabiri yagombaga kugwa ku gisenge cy'inzu igwa mu mbuga y'iyo nzu ya Osama bin Laden. Nyuma yo kwica inzugi, abasirikare batangiye kwinjira muri iyo nzu. Ubwo bari bageze mu igorofa ya mbere bazamuka, bahuye n'umuhungu wa Osama bin Laden witwa Khalid, maze nawe agerageza kubarwanya, baramurasa birangira hasize ubuzima. Bakomeje kuzamuka bagana mu cyumba cya Osama kuko cyari kiri ku igorofa ya gatatu. Robert James O'Neill wale ku isasu ry'ishe Osama aganira n'ikinyamakuru The Independent yasobanuye neza uko byagenze. Nyuma yo kugera mu cyumba cya Osama bin Laden yaragize ati,
nahindukiye iburyo ndeba mu cyumba cya Osama. Yarahagaze hafi y'umuryango ku mpera z'uburiri. Yari umugabo muremure unanutse kuruta uko nabitekerezaga. Yari afite ubwanwa bugufi ndetse n'umusatsi w'umweru. Yakomeje kandi agira ati, imbere ye hari umugore amufashe ku rutugu. Mu gihe kitageze ku isegonda nari narangije gushyira igipimo hejuru y'urutugu rw'iburyo rw'uwo mugore, maze ndasa kabiri mu mutwe wa Osama bin Laden agwa hasi. Onero avuga ko akimara kurasa Osama yabaye nk'utaye ubwenge kugeza mugenzi we aje aramubwira ati, wishe Osama bin Laden. Muri iki gihe nta wundi muntu wari wakamenya aya makuru uretse Perezida Barack Obama n'abo bari kumwe, kuko bari muri White House bakurikiranaga umunota ku wundi uko iki gikorwa kigenda hifashishijwe ikoranabuhanga. Kuri uyu munsi Obama yahise amenyesha abatuye isi yose ibijyanye n'aya makuru y'urupfu rwa Osama. Yaragize ati, iri joro nshobora kumenyesha abaturage ba Amerika n'isi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze operasiyo yishe umuyobozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden. Ni icyebe kiri inyuma y'urupfu rw'ibihumbi by'abagabo, abagore n'abana b'inzirakarengane. Tariki ya 6 Gicurasi nibwo Al-Qaeda yemeje urupfu rwa Osama bin Laden ndetse niyemeza kumuhorera uko bishoboka kose. Kimwe mu bitangaje kuri urupfu rwa Osama bin Laden, Osama bin Laden yakinguwe mu nyanja kuko Amerika yavugaga ko nta gihugu na kimwe cyifuza ko agishyingurwamo. Ikindi kandi mu masaha 24 yishwe, ndavuga Osama bin Laden yahise ashyingurwa. Nkayo nguko ubuzima bw'uwahoze ari umukuru w'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda Osama bin Laden bwarangiye. Nkwibutsa ko iki ni ikiganiro Intsinzi y'Ikinyoma. Twabanye Dijive Ntaturiki. Ekanda subscribe ku Ijwi ry'Ubumenyi TV. Ndashimira wowe twabanye. Amahoro.